ke jing shisha jing tekan punat ring ke jing shisha yang baru cat mendaun slat menung jing yang menang nomor jing tekan sikit kalau semua wajib kreat semua wajib hati nomor kali menang Hadin ka jing sedang ban peni ya ka film khasi ha biju cinema ya ka balai kerteng ahor ki pai ba nong it film khasi ki lawan poi ban sakhi ya ka ne ka film hanong ba shalong ha ka ju ka por ki khun samla ka jala ki bede ki teng shop bat ki puran ha ki film khasi ki lawan ban ki ushan nong ba nak banta ban wan sakhi ya ka ne ka film kum ka jing krishan bat ka jing ai man sim yo ba hilarious barbecue ubrew teng shop ubalong ru ha ka ju ka por utrai jong ka te ka film Shishu lala ru ban sakhi ke jingwan poi jong ki pai ba ki bala pendap ye ke cinema hall bat ke jing ye shandur baru ba hilarious barbecue ki tengshop ki puron ki balawan poi ha kini ki khandiat singi ki bala adap ki kentup ye kong Regina Lamo uba lari suciang umiki lengdo ubala jukhot kum uba jalau ubirbol basayu maj ye bala jutip kum madiang ka Sherilyn Khongwar bat ki wei mat kena lari ne yang ini ya ini cukup akan komen mentah kesini ngawan rengkat bakat tim kecongi ya kita nanti i serba bahasa Awas Melbourne Edson di Bangkawan dan Sherilyn kopi kurang bagi dot saya ini fantasi kalau dah ingin shop lala banwan dot baru akan ekspor banwan ai kecil kersan banwan seki dalam day yang kena ke film abang ipet yang ke poster jangan kena ke film kalau aktif sisa yang ke jengmu jeng perkat ke jongi bat ila aku dik banwan pet no rey nak kadau jangan jeng pun kam ingin shop lala banwan ke first day bat menin hukum jo mentah ke seki Sunday ba kam keluar por yang ila pelaj por banwan pet yang kena ke film banwan seki dalam ke jongi kemat bat habang ipet yang kena ke film hamtam minga sibat as a filmmaker kalau pun yang create habang ipet kalau next level ngaru ialah jong ngalas ngom sarong bah badong ba iwan nak kata gajah kudim hasi ba idon hak ke state ke barit ke population ke barit bat hamtam ka jaka screening namta ki film ki jong ima umar ju ong na bakam don hero tentang ini single cinema hang ne bateng teng nim dayo lat hero ban pergi ka kum ka cikwa ka jong haba ka film kala ya baru andre haba wan ki film Bollywood ki ba kambiang ki ba utrai cinema le se u expect ban yo hambun ke profit naki ngi haban weng no ka film ka jongi de kata ka de ka jing sosi andre habang i pet pat ya ka quality jong ka de ka film overall ka kamtam ngan ong ya i hilarious ma badi i porlong ro bala kham slam ila pen isha ya kata ka some acting ka jongi I really liked it ka film galong sha ka bai tenat hadu kata te ngerpat video ki surin ya borok ki pai ba ki bejuit pasal tenat berpej di film kasi skobha walai kising kersan jopi na ka batakan di film wat persep ke por ka jopi skobha wan berpej ni film kani ka film kalong ka ber chung cha hado ka putra hade pudi lalu dan hang dia ban ka team Romeo and Rosie iwan ban ka sha dia ka film on galang ka film ka baitenat badan jingmut ha ye karpat ikit ki pai ba ki bampat pai ya ka film wan ban pai na namar kadan shibun ki jingmen toy bat nyo shibun ki jik steng aja wah enak ya so kemen ba really YouTubers mau apa kejela ba jelawa begini dan hampir kat punya bawa macam sana hot kau bersikap dia pasal sikit kegiatan saling jadi mana boleh I congratulations Jeff Mott lakukan acting kali sampai nama ke naruh naik dan plan apa nanti film angka dan interesan nama dia kayak film kasih dia aja mengadopsi dia
qua banang iba congratulations ka atas mga film amde baka pambahay itanat pre dan baka ke jingsning mo ni kung serang teng ni kung ni angkai lemba ni tim ni dia ba jing pabe hadin dan be iba ni inde ban le angkai ni serang ni de ban dia penilai ini nilai lima dan nomor kandung di jing pabe roda ni siya ano kanu ko nilai ande kanu kanu ni ko bakla ni nilai om bangin su ino untuk namari jing pabe ko man ke ni ada om tang baru ande ka tapi ending bat plus dikenal om tang bat i basi pabe ande layo yang ya keras ke tunal siya congratulations di tim mo jangan bat baru mo misalnya ni film kuan ni jus nama ko kita belum juga pun lagi bungkar pet next time kuan pet ban tim sakit dalam jadi kumat ko kan tim mana hoi abang impek kene film kalau ka film ka ba dadon jumut adu kata-kata bat ka thau jliu hiru ya ka jumut ke jing perkhat ke jungi te kumta nga kerpat jur na pi ki pai ba baro hoi lada gilabun ki ba one page andrai lada don itu ki bompat one page kene film te nga kerpat bat nga kwa hi ba kin wan ai jing kersan lam na benta kene ke film khnang ba ki producer lane ki director bat ki artis ki bayak ni film kinang yo mensim susu bat nakwa hiru bangin ya ai mensim lang markeliang iwe kenang ba kari bat kejaj beri jongi hi kan kiu te sakaweru nakwa hi bat pentip ma ya kan film Romeo and Rosie nakaliang ka tim kejongi ngila ban wilayah perkre ba shoot no mentau penahi nakarpat hiru balada ngila kumi kene ka film Romeo and Rosie nakarpat di pajba ba laju ai jisang na sport nakarpat makin wan ai jisang na kene kanta film ko patmai